Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Miyakatita yang ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu am yaswatu Allah subhanahu wa ta'ala sirkanyan amatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan inna rajulan lam ya'mal khairan qatta mata natigina adna sagata wa mama adadna miyanggil bukiyana mapiyah wa kana yudainu nas saya betadagyang kutua sagata wa mama na dinian di pagutangan sumanga tao sumanga tawa makakikinanglan pagutangon sa perak udinatamok na dinian di pagutangan mawarip Allah fayaqulu li rasulih na dinian di terung ko talasugo inian pagpakapenakat niyan khud ma tayassar kuang katigyan so malbud maana so pagkabayad siya malbud na kuang katigyan so bayadian watruk ma asura watajawaz na baga ka na katigyan uli na baga ka na ka so margen nagupasin siya nga maana tigyan na so kararaganan na di pakabayad na di nga pasing pakabayad sa pasensya nga la'alla Allah ta'ala an yatajawaza anna kabakal o kalwa tigyan na swallah na pasensya ang tanong niyan mambu falamma halak nasukya patayagyang kutua sa kataw mama qala Allahu azza wa jallahu na piteruun wallahu subhanahu wa ta'ala sirkan yan hal amilta khairan maana agyuto so kaya pakatunay ran sa alungan amori hal amilta khairan pwede natigyan na miyang galubog katigyan na mapiya qat natunay gipiteru agyang kutua sa kataw mama qala la da atigyan illa annahu kana li ulamun inun tatigyan na sakna tigyan na adna tigyan na tala suguyakan udi na manguda ko tigyan tala suguyakan wa kuntu udainun nas na sakna tigyan na guni na betadakan na dia kana tigyan di peruan so mga tao sa tamok na dia kan siran di pagutangan fa ida ba'attuhu na igira tigyan na siyugo kana gyang ko tuwa manguda ko at nasuguyakan dia akan dipapanakatan liyataqada sagyang utagya sugo kung natigyan na penkat na qultu lahu na terung kurun khud ma tayassar ku ang katigyan so malubud maana so pagkabayad siya malubud na ku ang agyang ko bayadian watruk ma'asurah na gana tinggal tigyan so uli na baga kan agyang ko margen maana agyang ko kararagna na di pakabayad na baga kan ka sa watajawaz nagupasin siya nga la'alla Allah yatajawaz anna kabakalukal watigyan na swallah na pasin si antanon yan naqala Allah na pitirun wallahu subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala qad tajawaztu anka sabna ratigyan na piyasin si anakan sa kambuat tigyan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala maana mangurip na Allah diyan ko tuwa sa katawaman na betadiyan sa dunia sa ikuliyan di kapagintaw na diyan di peruan so mga tao makakikinanglan sa diyan sila di pagutangan na adna mangudan niyan at talasugoy niyan na diyan di pakapankatan na diyan di terun sa diyan ko tuwa mangudan niyan mangurip na Allah at tigiyan na sa ikuliyan di kapakapankataon ko ang tigiyan so pagkabayad sa malbud maana so imbedian watruk ma'asur na baga kan nagatiyan so margen maana so di pakabayad udi nakararaganan na ganating ka la'alla Allah yatajawaz anna nagupasensya nga tajawaz anhu maana pasensya nga skanian na kala Allah kabakado-kado atigan na so Allah na pasensya ang tanong niyan mambu mangurip na Allah nasukya patay niyan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala may pagadapaian sukad na niya na Rabbul Alamin
na Peter wallah hay atigen ore pengku baad na tigen na miyang gelubog ka mapya na Peter yan ada da tigen na katawa mo miyang gelub ka na tigen na mapya inon ta tigen na sak na tigen na ad na tigen na manguda ko adi kan di pakapan katan nasa kana tigen na betadakan na dia kan di pagutangan sa mga tao sa tamo na ikira tigen na sugo kan nagyan ko to manguda ko sa pakapen katan na dia kan di teruun ko ang katigen so bayad o karalbudan na bagakan kaso karadagenan so maragen maana aso di pakabayad karadagenan na bagakan ka sa ganating ka aku pasensya inga kaba kalau atigen na swalla na pasensya ang tanunin mambu na siku kaya paka tunay na gusto Allah subhanahu wa ta'ala na piyasensyaan sa kanyan mambu Allah subhanahu wa ta'ala may sabab sa gyang kutuha kapupasensyaan yan sa ikumataw maurip na Allah diyan ka na hadith apian utulur ketanu ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu na madakalan dawa na mapapadalmon maurip na Allah subhanahu wa ta'ala padisan dawa na kekuatan ron maurip na Allah no so kalbu da kapakin dulu na nagu malam kapakin dulu na si iko mataw na ped sa mga sabab udina shay kesababan sa kapakalidas ko siksa wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri pwede bisa miyaliyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitiruyan ala ukhbirukum biman yahrum yahrum ala nar bagus ka ba orang tigo Rasulullah penutuda sotawa kaharam sekalian si ikun neraka au biman tahrum alaihi nar udina keharamun so neraka maurib Allah makna apa kalidas ikun neraka maurib Allah subhanahu wa ta'ala kaharam ku neraka ubanian masiksa uto udina sekalian nambu na haram sekalian ubo maulug si ku neraka maurib Allah nanto ni pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ginatawa keharam ku neraka udina keharamun so neraka nagyan ko to kullu qaribin lang natigyan amadasig ahayin amalam katigyan asahil amal buda induluna maurib Allah subhanahu wa ta'ala pada pesanda wana kekuatan ron nagyan ko to kapag isi wallahu ta'ala si ko urip niyan sa alungan na amori aswallahu subhanahu wa ta'ala na labiya matao ko miyang galubako urip niyan maurib Allah ay abu asabab pa kapag isirun wallahu subhanahu wa ta'ala na sabab po sa kapagkaraya gawin wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kutuwa akalabihan uli na kala limuun wallahu subhanahu wa ta'ala sa lagi dagyang kutuwa kapag isi wallahu ta'ala uli na kaisi wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kutuwa uripan sa gyang kaya na hadith amya aloy i Abi Hurairah. Ikatlo sibut nun, nasa alungan na mauri, maurip na Allah subhanahu wa ta'ala, na daa kapamukog si iku kipagadapaan ng manusia si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Allah na labiya mataw ko miyang galubag ko uripan sa dunia, maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Iti sabab, alagwan ataw pagisian wa Allah ta'ala sa alungan na mauri, na palaya din makapagkumpabili sa maputir uyan nagyang kuto at ito mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ika patasibut ng mangurip na Allah nagyang kuto kapasinsi ay nga kung mga tawa kikaraganan ad na mga utang yan raka na yajli burida Allah wa rahmatah na kesababan sa kakagamitan yan ko kaso at raka Allah nagugyang ko tuwa kikalimuan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi dagyang ko tuwa katiru Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang ko tuwa uripan. Sa gyang ko tuwa kaya pagadaperan sa anong anamori tigyan na kadata jawaztu anka sa benarat tigyan na piyasin si anak sa kamambu mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Balintan wallah apat tanunian si ko mga tao pasinsiyan yan si ko mga padusta yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Si kung mga nudusatan maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nagubalo yung tanong niyan, pwede kung mga tao kaharam si kung naraka, uli na kaharamun so naraka maurip na Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkalidas ko siksa wa Allah subhanahu wa ta'ala.